Di Masakbayan. Ita papagayam, isagut mi kada kayo, ti umuna apasa teserietay wita lawas anapolwan. Balligi, di tui drama tayo, ti Masakbayan ayo. Apa nga ipilit mo kina Dr. Kalan Tanakta. San kadingay bagana marigatan, tamabayag unay, no kina Dr. Kalay na horso, saala tikayat na timasurut, tikayat ko, taamo kipagsayatan na. Pagsayatan na kadidayta, ketsum kadmat itirignana, managsaksakit yanakta. No may santo na doktor, magasan na tipagbagina, ka doktor katnarud. Ngem adu payatawin te glabaz, sakbay ngagbalinanan anaya doktor. Apay ayakon tra makanayon tikayat ko. Di na kadibibiyangan. Apay no sikante mapanagin roli tiki na doktor. Apay nga ipilit mo ijanak ta. Maglukluko hakadi. Manunto hayan titawin ko numalpas ko dayta kurso. Ibagbagaklayang tipudno. Sikate gragot itiki na doktor. Di rumbang asikanaro tiagin rol. Barok, apay nga laladut ka. San kadigad da klasim ita? Unyaya. No pampanunutak di kinabayag tibag bagani mamakin na duktohay. Taslasan po na mauray. Anyati kayat mo sa wan iti saan mo mauray. Maringatan na kaya. Manupay na minatawan, sakbaya magaturpusak. Malalak la kumaniti ababakurso. Sana bali kuma nuna salun at ka. Andemi kalangarudan. Nakapsut pa'y tipuson. Makaumapa'y tikanayon nagtumariti agas. Anu sa baruk. Dagita nga agas tika sa pulan tibagim. Mal, inumamun tigatas mo. Tapno at dakargata chan mo. Mama, apay na ipilit mo kinadukto ti alaga kurso. Nanato a kurso ti kinaduktor. Pakay to yawak la unay no balin ka doktor. Ma big tuti pamilya tayo gapuken ka. Numay sakan a doktor. Numarigatan ak mama. Amumat. Sana ka na salunap. Kastalan ti atap mo. Kompleto kay ti agas kin vitamins. Kabalam data iho. Ikagumahaf, mama. Namnumabalin. Saan kumakinadukpo ti alaak, di na kumapaayon, taday tatipakaragsaka kiho. Napan ka din ni Denise si pagkadalan, when madam, ngam masya naklaunay kankwana, kaasimoit, aglaladut anapan iche pagadalan, apay kumagad laladut, ingaraw nakadimanan tirason na mabayag tiki na doktor. Amangan gamin nusan akabailan tibagi na, madam. Adangamin sakit ni Sir Denise, kompleto iti agas kan vitamins di anak ko. Tuluman akit de mahalukoy kan kwa na, tapno kayak na tiag doktor. Mayap na advice tiki na doktor, no nasalun at timasagnan, nukas ka ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tanang ato propesyon tiki na doktor. Kabaalan na, tanalain iti pagadanan. Naglaing nagpaiso. Angam adapag patinggaan ti salun at, madam, saan kaman analalaing siyak tayaya no kalaan ni Dennis? Siya, ti inana. Medyo na daw kay ta Denise. Impantawan pa'y professor. Amu makidinis sa kasasaad ko. Namaladaw man, mawatan na. Nakasaritan ka Denise, may papaniti kasasaad mo. Wen, nagrana kami din namin sa nije kantin. Take the course. Nadlaw na namin na napusyawak. Isang ayong bagak. So, manakaawat matkit Denise. Nasingpet. Bil, kasta kumami na tao. Suset. Manakaawat. Saan ka aglida itita? Cheer up, madadaalan timud mo no agliday ka. Agyaman na kiti kinasingpet mo gayam, susayatay.
At daka kanayon, nuko sa pulap ti kasal-sarita. At dayta ni sir, umunaken. Nagtadarmandi ka tugaw mo itay idayroon. Boyfriend mo haji? Gayim ko, ngamsan ko boyfriend. At pada kami nga adal kaya dayte pangunot na. San kita maki-boyfriend, aray ko. Nagsakit mata na denggun. Apay kaput at the boyfriend, mabaybay anti panagadal. Depende mat kit BJ tahawa. Dumting today ta panawan. Tasahanak mata maawanan iti lalaki. Haray ko manan. Nagtadam kita di lamun friend. Apay, nasaif kakadi. Sorry ham ibagbagaklan matipod no. Panagkitak ng minigayayim mo. Kat adabak baklana. Pag ko na humat niya dabak bakla na, saan ba't na gungunay bakla? Saan kit din, Jok pri makita amakirin na baka dagiti babae, si kansalaan ti kasiningad na babae. Ipagkatala, nasing petak namin, ay sos, nagsaotin nasing pet, apay siya, saan nasing pet? Kumusta laytin at malamu ije pagkatalan, barok? San kahadimanen anagulaw? San matiyaya? Bayat nagmalum ko. Nasayat ngarug nukosta, barok. Sige, tay timplaan ka itigatas mo. Narwama ko itigatas sa kanayun mo timplaen. Ubinapay. Kanayun nak ni timplaan. Kasanu? Agsangit kamot namin idin owan gatas mo, Ngamsana kung nagsangit ita. Uraysan ka nagsangit, pakaragsak amang timplalapta iti gatas mo. At yaman at tanasing tut ka kanyak, yaya. Mariknak, tit panangipatit mo kanyak. Urayaw awir na tlaan. Aging gaita, aw awir kapailaan. Siyak pailaan ti magluto iti kanam. Mang laba kadagiti pagananay mo, kan mang dalus iti silid mo. Iswakay kayat ka, ya. At may sakamat ita dito'y library susen. Ayan ni Demis. Jokam mo, san kami matanagkuyog na may dito'y library? Amano san pa mangpet? Apay ka di? Panagkita kat baklan chikayim mo. Pagbalinak ang lalaki. Aniri kayat mo sa wan? Estudyante ka katiwan nusan. Rumbang kadipay adamadam na estudyante wen nusan. A moment isumbat ti saludsud mo. Apay nga rutani Dennis Tain into naram. No amom lakuma. No kasanutikin aliday ti biyag na. Maasi ka, apay kumana liday ako nam, san ka diabak nang da. San lang at ikinabak nang tipagragsakan tita awan niya, ay na dita ka nagkamali friend, awan serbiti piag no awan pulus kwaltam. San mat nga amin abak nang kitnaragsak, kas kumano at nadagsa na sakit na. Naam no awan kwalta na, awan pagpagas na, laglagi pang data friend. Pagpagka mamait ni sulitat nga anak ta. Panaw yun je madjung antel yan na. Kanaw yun kwa pagpagaan nga mawantan ka na. Ti hitag bayin ita asawa na Kaputa na anus ti asawa na aglaplapasan. Oray si ka, pagpagam no makitam. Nakita ka madama manantiki wal day ti PS sa timadjom ije balay damarta. Idi inand awak, iti ipapanda kuma iti may tiyungan, di nakintaltalak, kasla awan nagnug na. Wala, mapan kuman kasarita iti balayda. Di lamabain iti asawa na. Nako may kamaklolo, agmanuak, bendisyonan nakakuma ti apo. Ayan kati ni mamam paro. Jakam munolo, pimano mat kalpasan ti panal daw. Kasta ka di. Kahit
Kumusta matern ti Marikrik nam? Medyo mayat maklolo. San aliwayan niyaya ti manipalagi piti agas ko. Rumba na san waliwayan tag tumari ti agas mo. Winolo. Anya ka di tibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi. Ay ni mawan mo tahunam. Ala. Ag subliat tulayan no agdantun ni mamam. Naimbag mat na nasabat ka sulitat. Imbag kunam na masurun kan samat papa. Nagapwam. Itay kadimanin madjoman. Anya kumatidakas na no jay madjoman papa. San kumutadawatan kada kayo tipat madmajun ko? So kadi timana kumababay daytada. Hanayon lakit din ne jay madjun ante ayuyan mo. Anya narutikayetcho. Bakbakalutake ja unag tibalay mi. Sana nasaya at timajung tasukal data. Saan mat amilyon tipad taytayami kadagitika kadwa. De bersyun laan mat padbalabasan mi iti oras. Adu tipag balabasan iti oras. Asaan asugal. Hi Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka nagpaswiji classroom itay. Ita lang na nagkaklase ta. Transferiak maniin. Gayam ko ni sashet. Oray saan mo damagan tinagan ko. Ibaga. Shakli Kathy. Kati gayam. Oray saan kung naibaga tinagan ko. Tay nawagan na kung titayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakas may sa kadagiti kagayim mo. Amin na tawo kaya't nati makigayim kanyak. Kaya't kumuten. Hesta ka diyan? Hesta akmahat. Kaya't ko agayim amin atao nulakit na saya at dahan niya. Napan ka din igibalay ta Dennis? When, nakasanay kitawisan nak. Mapanak matlawan mayroon napapanak. Kaano ka diti kasanay na? Awisan nak to humaat mapantamap. Nabit pa yan nagkasanay. Mabayag tumanen Hasta ka diya? Kaya't ko amakita ti balay da. Apay ka tinainteresado ka kami Dennis. Nataalan namin. Kailangan na tinasingpad. Nasingpad niya tayo ni Dennis. Naliday lahan ti biyag na. Namin anun anang nagkukan kaday ta imbagam analitay. Api ka di. Awan ti karban na amang ibagay ti sekreto ti may sa tao. Orayam na ibaganakan ka. Saan mo humadamagan? Nakasaritam ka ti anak ka. Nakasaritak, ngem talaga anatan ken ti ulo na. Sana hanu matadaw-dawatin kanyak ti pagmatmaju na, madi ti padagras-rason na. Napatagkan kwa na ti panakimaju na, kaano ngatanghag nakam. Inton maabak na tayo ti dakkel, kaadwa na banugal, numabak. Ad-daw nalatak yak sugal, tabaran makasugbot, panagakamali. Awan pa nakita ka bimaknang gapu iti sugal, kun ad-adak iti ama ilumblum iti bisyo, asaan anasayaan. Ayan ni mami, saan ko mo barok? Adaka di masapul mo kan kwa na? Jok namin nakita, manipud si mang patak. Awad mo't sa bali papanan na, no saan nga ijay kunana at ipersyon na, barok. Kanayam ko diya mapanijay majowan? Ha? Ay, dakmanam mo. Maunawak niya. Ha? Okay, sige. Napanta iti ospital. Barok. Anya pa'y dangitis maruno amapasama ka. Papagayam, di riwayan na dinggen, tituloy teserietay wita halawas anapalwan. Balligi, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Patley.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan dayto in estasyon. Agyaman kami iting kay panantarabay. Di napalabas kayat ni Soledad kina Dr. Teala ani Dennis na anak na. At sakit na iti puso, ken anemic taytoy, sumkaterik na ni Dennis. Gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikrik na, kabayatan na, matanagan matidadakal ni Soledad. Gapu iti kanalaing daytoy, nagsugal, iti may samalam, simbang put ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunan da. Papagayam, din gantitulo iti seryetay wita halawas anapalwan. Balligi, dito drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni mamajimajungan? Jack mandam mo, barok. Maulawak yaya? Ha, bahay isige, mapantan ni sa ospital, barok. Unyaya, maulawak ko talaga, ha? Kapso takpa sige, humput kahanyak. Mga laki titak siya pagluganan ta. Ahinwat ta humani papam, ison ti mahitulud ka data. Sige man narugaya. Sige, rumwatan. Isang girmulatan itilugahan, tawagat ni mamham. Unyaya. Ipugupay. Payo na yan. Saan ba't makontak ni mamam? Sige, tawagat ni papam. Hello, sir. Akturong kami ka ni Sir Dennis sa ospital. Anyan? Nadwayo ka din ni Soledad. Saan, sir? Saan ko makontak ni cellphone na? Iso at hayon tinawagak. Sige. Umaya ka tapos dito ospital. Awagak ti doktor na. At kikita tayo chay. Well, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Well, sir. Matama-atam-taming ganda. Inyo nagdati dextrose kaskada oxygen na iti salad na. Wah, sigurado api mapamanan ti hemoglobin na. Ay, das iti sigod. Nalabit akasta, sir. Maulaw kan agkaling utan itay. Ka simat ni Sir Dennis. Inbaglakit tatagayam kwa doktor dito ospital. May salay nga awag ko kan kwa na. Nakasaganan ti papananasilit. Wen garuda, sir. Ay. Sigurado, agkasapulan manan ni Sir itidara. At ang pinilin ti doktor may papanitiday tabanag. Awan gayam. Ayan ka din ni Soledad. Hindi namat imbagati papanan na, sir. Wah, agyaman ako na ikan ka. Yaya, kasanun noawan ka. Hello, pasiin no daytoy. Ni Maria daytoy, ma'am. Ay ipadamag ko nata ni Sir Dennis dito ospitalan. Ha, waday to ospital ti apokok? Wen, ma'am. Agulaw namin na kasi tisigod, ayaw mayat matdita. Ang sumit na turn. Pakipagayon to kumakan ni Madam Soledad, adjak mahuntak ti cellphone na. Kayat mo sawan, sikatin ang ipad kanida etis dita? Wen, ma'am. Iwa kamila ang ijabalay idang kapsut ni Sir Dennis. Isungen yung guadagos dito ospitan, kat tina na, sa dinu tayan na. Ay, dak abo, ma'am. Sige, impadama kula ang tikata ni Sir Dennis dito ospitan. Oh, sige, balasan ko. Agyaban ako dahay iti panangipakam mo. Simang pagkamatlagan si kaaman nukaal. Ha, apa yan makapuntok kayo? Kun, apa yan nasiklat ti balay? Aking kaita. Di mo pa'y amotin apasama kiti anak mau. At day ka ospital,
Iden tutadda kay je madchungahan ha. Kat ne Maria, nahaluto hadin, kasano ang nahaluto. Katiso nga ro tinakipaniti anak mo ito ospital. Ha, imbes na sika kumangay na. Niya mayad mo iti kasapulan na kati anak mo. Ala, mapantayo ni ospital mama, agawam. Ay, mandagas tantulag niti patik out tabakan. Ta sigurado ang mabisin da kita day ospital. Mure siyak, mabisinak matan. Alam, ay, naabak gayam ti gum ko kwarta. Di kwarta yu laban ti pagatan tayo ti makan. Ay, talaga asaan ka mapapnab na pahahan? No sahanap na may ditoy. Kasadaw ti anak mo mabispisin ni jo ospital. Nagyan ka humay dyan na panam. Uray san ka na si Mansangpait. Sorry honey, jo ka mo akastiti mapasama. Abaya sana maawagan ti cellphone mo. Naka-silent lamin, jo ka buga wawawag kayo. Imbagket ti yaya ni Dennis. Tamapanam naman, nim sika. Rumput lao na ramidan na ti pagrubulat na. Tatang-tanda na katarud ket sika. Aramidam kadima ti pagrubungam kas ina. Huston. San pa yun nagayatan tinapasamak? Tinaskunita. Kat sumaysaya at adikasasaad janak ta. Agyaman katakasta. Tanusan. Jak amotisawak. Adetsyat kanyo tiyaya ni Dennis. Adakano'y hospital ni Dennis. Ha? Apay kano? Anya tinapasamak kenkwana? Kimaro kano tisigod na sakit na. Mapanak iti hospital kalpasan ti klase. Sa anak ana ilwam amakmapan iti hospital. Ang mga numaharen of enjay. Puro sakit ka day hospital. Nakapsut ti resistensya ti tao analahama akairan. Di mo ko na anapig sa ti resistensya ti pagim. Pribado ti silid ni Dennis iti hospital. Samaysa, saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti mo may papangkin ni Dennis, ha? Nabayag kaming nagayem. Tinapudno agayem, oray ani ti mapasamak, agayem tulata. Kumusta ang ti apuho ta abahat? Mepi abatayin. Hangam, kasanuji ko na ti doktor? Ada posibilidad na leukemia ka na. Sabay humatasan. Uping payunay ti apuho ta madan iti kasta sakit. Hey, may sabay mo't nga ro na anak. Ni apu Diyos ti mahamon kankwana. Sabay kumatatinggan ti Diyos ti karharap tayo. Amay bagan kumamot ni Dennis. Wen baheta. Ni apu Diyos ti talgit tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? At paimbag ka, tapnosan uning ado tilangan mo. Ikagumawag ka paimbag, suset. Daytaman ti kayatukan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, san ka di? Diyan ti palubos amay dalitak. Krumbang laang, tadyak kayak ti agsanit. Agsanit ka na ta, nuad ta mo diya mapasama kanyak. Nambarak ko mati agsanit, apay, may sublik ti pasama magsangit ta. Amumhay, numatod ti dani ti luwa tit magasan. Napila galonu kasta, anjatay ta, agwabin deta. Imbaga ti doktor mabalin ka nagawid iho, at untilavan mo di pagkatalhan. Aginahapay kuma, sakbaya sumpulkaf manan, awon na, namintun ka ba alamon, mapan ka matlaan, tasayang noksadun ka. Ikagumahak mama, di ka matanagan, pilitak na ipay ti paglagsakam, ti badan iti doktor na anak. Beta ti paglagsakam, saan ka di? Launay iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, numay sa kantun a doktor. At nasan ka unay amarigata na papanidyo pagadalan, padasin tayo ti makisaw iti din ti pagadalan tag homesta di kalaang yan, daytam tinapanunod ko.
Kaya't siguro ti din, tamo na ti kasasaad ko. O may kantalangin makitest no madano ti panagtitest. Un kuma. Sana balay, ta kompletum telibrok. Dito'y kun balay nga ripasun daviti leksyon. O may aktum tag-eksamidyo pagkadalan. Wena, kasla mo jula ti mapasama. Kasaritak ti din. Namnamaag, apat ganati kidoho. Kano di umay mo? Sabad wita. Indun Lunes, ta iso ti kaddanizar. Sige, kadwan ka mapan kinidin. Nanggag ti saritaan yu itigayam mo anisusit. Mabalin ka di tikas jay barok. Dipindi ti din ti pagadalan, do'y palubos na, yaya. Kapavilam ka di ti agripaso, di ti balay. Saan ka di amay mayat no sumaldan ka pailaang. Tapno makainan ka. Masiguradok, asan o manugot ni mamanagsardunak. Day tamat ngarut ka sa saad mo ti pagdanaga, barhok. Kasanun no sumidir manan. Mula katadak di balay. Mabaling ko mesaldan palaan taglipaso, kataginanahak. Sabagay, ndo ite pagadalan. Saan ang mabaling nga ibagam na agina nakapay? Iswa may mayat, non study. When tapno maasikaso ka ang naimbag, barok. Unyaya, ket, agyamanak, iti kinasingtot mo kanyak. Imanubot ka diti din, ikiplano yung maagmodula ni Dennis. One mat, Mawata ni din ti sasaatan ni Dennis. Nasyak ti kastyay, jok lakit ni maawatan ti basag iti libro no awan mang explain. Nalaing ni Dennis, umay tulamin makitest intun madanon. Kas laan fail day niya. Umay laan gitu pagadalan no test. Apalam ka ti pailaan, kitas jay lang arudan ti kasasaad na, apepay lang amin naldadan no nakarugayam ti sakit na. Di na kaya tapaayan ti tarigagay ti nana. Gopo ka di ti tarigagay ti nana. Isubsub na ti bagina no di na habaylan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpet na nana. No siya, apay kiti natumpalak ti saan kumathapavisman? No way. Dayta ti nagdumaan tayo kata Dennis. Managtumpal na ana. Saan ka kadya marigatan iti kasta panagadal mo, baro? Saan, yaya? Tapasarayara matak ti computer ko mag-research. Agina na kamot Saan mo unay abanugan ti bakihim? Importante ti salunat mo. Di ka da nagyaya. Numarik na kanabanuga ko na. Agina na at mat. Mayat gayam ti kasta. Idi pala ko mga inaramid mo Tapno saan ka unay anagbambanub? Saan mat namin nakaskarina? Naipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Hekunak ano mabalin lata. Basta kayap ti estudyante. Dandanin ta exam tayo. Umay ka di maka-exam ni Dennis. No lakit ti mayatirik nana. Umay day jay. Masigurado asaan ang makapasa, tadimat imay nakilekture. O manay kadide basaan laong te libro. Nalaing mi his. Apay ako na masana makapasa, dopo ta pinasa na laong te libro. Di pren siya gi at damang isplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na laharudan ti agada inaurada sakit na. Hamom, nag-review hanin bal. Impuya takti nagrepaso, tapno na nato ti maalak iti exam tayo. Itapay lang, kablaawan ka, no nagrepaso hanaim ban. Kumusta kan Dennis? Kabaylam ka din ti makitest? Unso sehet, isangay mayak. Talpasan ti tais, agawid at mklain. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyamonak, susete. Ket, good luck, mate. Sapay kuma.
makapasatay titistayo. Ikararag Sapay ako matatarabayin na tatihapo, tapnusan mabagsak, numatin na, na. At daytad, umunod din ti profesor, amanta di titistayo. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggen, titulo itasarietay witahalawas anapauwan. Balligi, dito drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Patlay. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito inistasyon. Agyaman kami, itin kay panantarabay. Ti napalabas, interay ni Mariani Dennis iti ospital. Gaputa maulaw daytoy, di na matmawagan ni solidad. Gaputa matamanag suksugal. Iti nakawid ni Dennis manipud ospital. Kini daw da iti din ti pagadalan, na iti balay dala ingen agripaso, babaan kadagiti libro na, ket mapantulanan iti pagadalan, na madanon ti panagi-exam. Inaramak ni Dennis ti computer na nag-research, iti nadanon ti exam, napan ni Dennis iti pagadalan, papagayam, dingen titulo iti serietay with alawas anapulwan. Balligi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyamon ako nekin ka, susete. Good luck, Matt. Sapay kuma, tamakapasatay titis tayo. Ikarahat ta, Dennis. Sapay kuma, tatarabayin na tatiapo, tapnasan ta mabagsak. Una, daytad, umunag ti professor amang tadig sam tayo. Nakita na kanisa, umasidagan kan ka, at siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro, no kabala kung timakitais. Talaga hadiya haba alamon, ang mga no maulang ka no madamatites tayo. Saan at mo't nagkakapsot. Bimabala namin ti hemoglobin ko, iti kalapas. Iswa na ulaw, kinagkapsultak. Kalpasan siguro ti test tayo, kurikan tayo matlan ti test paper tayo, agsisinuhat tayo. Kunak man na nag-review ka kunam, unmat, uray ko la impuyatan kinag-review. Kasanumak na ta ni Dennis, inala ni Sir ti papel na itay, isutin ang korek. No nababatinala iti test, sigurado mauray ni Dennis, nababamot. Urayan tayo pa'y Madama pa ngay korek ni Sir. Nauti nga minanang korek, tainted na pa iti answer, sakbay akinurik na ti papel ni Dennis. Ang mga no nagkamalitin ang korek iti papel ko, apay anababati na ala. Ibagam takitain na naing bag, at dapay mo ti blackboard ag iti answers, imbadakon, iso nga ulitan na. Konakto pa yan na lang ka, Dennis. May salaan tinangatiw kan ka iti may salaan na puntos. Naglain ka talaga, bilibak mata. Imbag na ro, tasan nasayan ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro anangato kinala na, saan mo't anakilecture. Mamarti ka kati nanalain ti gayim ko, at dapay mo't may sa semester na radal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analain ni Dennis. Ikagumaak, ananatun tumanan ti mahalak. Magnab na makiti dayta Dennis, no lakit ti nasalunat ka. Ang mga cum laude ka pa, ikagumaak magkagbalin ang magna cum laude. Ang mga nusan lang ang magna cum laude, na dikit summa cum laude. Kumusta te exam mo, iho? Siyak ti may kadwa ka natwan, Papa. Ay na, kablawan ka, iho. Urea tariklik na ken san ka na paniji pagadalan, tadito'y ka ket nero balayan at grave view, na nato pa lang tinaalam.
Masigurado ka may saak tumut na umuli iti entablado ang manawat iti pambadayaw. Masigurado pa cum laude kanto iho. San tayo pa amannamnama, mama? Tadi tayamu, tadi ti pasamak, apay kumasana ka mannamnama. Iman hansamut kanyak iti kinasirib, masirib na kiwar iti piyesa ti majong ti kunamay. Di ka man mamdadal iti mood alaklahayan. Sige, mama, papa, mapanapay ti silid ko. Yapay ngamin nakapulis. Kalpasan na makapulis kaya, umay kanto ije kusina, baro. Nagmerienda kaming kadagiti kadayam ko ije kantinya ya. Pinag-blow out da kadina oras. Anya. Mayat kadin tiriknam. Mayate ya. Sana kung lagulaw. Ket, agyaman akunay, iti kanayon wapanas asikaso kanyak yaya, daita ti trabaho, barok, san kadi. Wen, namariknak, ti panangipatag mo kanyak. Naputno kaunay, nagselbi kanyak, anak ngamin ti pangibilbilanak ken ka, barok. Orasyak mo ti aya, kaslain amutten ti panibilbilanak ken ka. Sikatin akarik na ak, itipudno apam matangke. Maikat ka gumalat tamo te apukut at ihagaldal, urekas neti kasasad na. Nagatu ka no tinala na iti eksamda, oray saan anap na padigi pagadalan. Taije balay dakot naruda nagadal. Self-study ako nada, nalay na talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na. Gapo tanagbusike. Sana tubungkan kwa na tikinad at sakit na. Madanagat at lahat. Pamangat no may dali. San mo't siguro bahad? Mabali na malabanan na dayday sakit na. May parit kun kwa na tiagpuyat. Ngamsa na maliklik at nukas jay nga gripaso. May mayat kumanamin. No sana tay mabayaga korusoti nienru na kumaa. Nga may papilit mo't nga minisulidat ti kayat na. Natulnug ti apuhuta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan ti na kumna ti nana. Mabalin ka di asan ay di madjongan ti kanayo na papanam. At tadi nasaya at masakbayam iti kamamajong mo, awan ti dakis na aramidek, pagpalpalabas at laam iti oras, pagpalabasan ko nam, nyumsan kadi nga dakwal tanay puspustam no majong kat, basit laan ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, nyumnum ornum, basit kadi pay, marumat laan ayay, titay taya. San kadi ati basit ngag did at anum, ket mapuno na ti drum, numabayag anakataya. Kastamot netay bagbaga mabasit a pagsusugal mo, si kamot, nagbasit ko na planarudun, nasakit pala tinakam mo. Patasam manabilanan ti albaf mo, manipot inrugim tinakimajong. At taka dinasaya at anagunod mo. Ita madpay anay saro kaditi balay, awan mat majong ditoy. Awan pay namin cash ko mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tap no mapatboy sukal. Sa da para sukal ti kwartak. Alawit ka no pag sukal mo tim mayam. Isublik matlaan intun malum mama. Kat no mahabak. Kasano kumamay subled. Saan kumaro dapat majom. Adala pangaramata. Anya kumatit pangaramata maber. Kwa. Adalagatamlak, naka-grocery kamatan da kinuyub kapay, ado pa'y matikar gaterifio, da nakita ki dinapan da kijibalayo. Apaya nakamisut ni sulidad apimanaw, umotangkit da nitipagmajum na, saad ko ngay nikan, nasaya tasan ngay nikan. Kaslay na yun am tipanagsugal na, no inikam, Kasano nga tahamay kat nati pandagsukal na. Ibagak tuman kinikari, tasan na ikanitikwarta, tapno awan pagsugal na. Dayla ang pakichin na, ti itid na.
Mayat nga pa'y sudayta na panunot mo, tapno awan pagsukan na. Awan natamu ka na saya ta masakbayan ti manugal akasken kwa na. Himbag tanadanun kaditi balayo, barok. Awan kadini swilidad. Awan papa. Jakamono na panana. Napanuinuya na mapan makimadmajong. Tadi mumet namin paritan. Pasarayawan na kami diti balay no mapanije majongan papa. Dahil lapagatan na iti kasapulan niyo ti itad mo. Tapnawan pat majong na. San latagumura? No san ko hekkan iti kwartana papa? Himay na minumut utang kini mamayo ti kwarta iti kalman. Antniya. Apay nga umutan? Kita mantilibre tayo, no manupay ti kargana. Kita tumanak bay supapay. Jagmat kinit kita, no manun ti kargana. Medyo nagkamali. Sikati ko na da katulo ni Denise. Husto akadina na? Apay kati balasan ko. Kasanugab mom, kat di kamot am mo, sana nanasken am mo na asino ap. Damagaklaan, no sigud kadi analain ikipagadala ni Dennis. Ad niya kati ti mahagapo tahayat mo amamwan. Basta nasingpet, kanalain ti ubing nga inaywana maniput iti. Sika kadi ti yaya na iti ubing. Wen, hanggang mas daawak no apay adam damagam balasang ko. Apay kati, di na magkulaan mo, kadalak idakin ni Suset. Kasta kadi. Magustuak ti ugali ni Suset agayam di Dennis. Nasingpet kad nadayaw na ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuan ti panagsumsumbat ti yaya ni Dennis. Napanikain siya balay da Dennis? Nagsabat kami kay tiyandaan. Di na magkuno sigud analain ni Dennis. Di na magnakit din no apayakayak ko amaamuan. Nasingpet ti yaya ni Dennis. Amay na dala na isawang mo amadi. Iswasan anasaya ti sumbat na hunam. Jak man amu iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti danak kan kuana. Itenyaga po. Namindwa ka na panidya balay da. Nam awan mo tinakita amati nga ramit na. Amu pa yan. Apay asaan anasanya at tipan na kisaunahan niya. Asino ka di kunana akadalam? Basit na adak kamidig ititimid na. Blandetibo na dinamot bakay, tananisit mo't narod. Ang mga nunikati, yaya. Apay kati, di na magnagamin nunalaing kahano. Di na magkuno asino. Kunana asaan kanu anaskan amamwa tikina siya sinuna. Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di tipanggut na. Hadda atap ko. Amang nga nunalalaing ka ng biso, kat dinamatlon. No, amang ano atapon na nag-chip ka. Nalabitan na sakitin akum na. Iti na nato tinaalakitig sa me. Idinto tayso, nababatinala na. Maawatakon. No saan nga apal, panagdua-dua te adda iti panunot na. Apay akas teto iti pagko. Tila misita kan ti aparador. Matyaw anak kuso-kuso. Maria, umay ka man ditoy, darasam. Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram, angara uram. Anya tinaramid mo iti silad mi. Ne, jak pa'y nagdalus dita, madam. Ni sir te adda dita. Medyo naladaw pa'y ngarugarimwana. Anya tin biniruk na, taapay akas na nagkalkal iti silid mi.
Ay, jak amu madam. Kas la makapungtut mot arimwara. Nagdardaras namin. Ay, madam. Napanan nyo ang nakasapsapa. Napanakitayan da mama. Di na kadi amote napanan nyo. Di yu kadi imbagakan nisa. Inbagtasin manputkan. Ano kadi ti binirok mo ta nagkalkal kay ti silidta. Og salita taman itinalapap. Kita day ti libreta. Ne, apay kadi. Namin adu anak witru hay ti kwaltay. Ha, kwa, insugal mo kadi ti kwaltata? Ay, ingata ko katagiti inusal tayo iti kusina kan di mo ipambar dagiti inusal tayo iti kusina. Tamok no manuti mausal tayo iti mahabulan. Apay ngawan na pati iti panko, ha? Nani panom iti kwalta, isang krading nagong tunod, ni mina hamin amin agagatamen. Anyo pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Papagayam, di riwayan na dinggen, di tuloy ta serietay wita alawas anapawan. Balligi, di tu'i drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Maro, ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot katakayo, the MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken dito in estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panantarabay. Di na palabas, may sani Dennis ang nakaalay ti kanatwan Amarka, iti naangay na eksam iti pagadalan, at damot nalimot na apal, ket panagdwadwa ni Kati, kabayatan na, kinitaw ni Gary ken ni Sulidat, na dyan akuman ti panagsugsugal na, naduktalan ni Gary, nawanan ti karga, deliberatada, papagayam, dinggan ti tulo iti serietay wita alawas anapawan. Balligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan malapa. Di ka kadin agong unuet, ingatan mo kadagiti nususal tayo iti kusina kan amin nun. Di mo ipambar dagiti inusal tayo iti balay, tamok no manuti mausal tayo iti mahabulan. Apay ngawanin tinapati akwar ta iti pangko. Nani pa namin iti kwata? Ni mina hamin amin agagataan nun. Sinalbak iti, impier hukan katikwata. Tiko nakit itutuli mo, san bat gayam tayin sugal mo, san kumatayin sugal amin san bat narut amakan tikwata, tapnoy baga ahinan mo, sugal mo. Saan na maulit, ha? Talaga saan na maulit, tadikan ikan itikwata. Naliday ka met parok, at tahadi pariko, agpaiso tapyo papa. Awanan ti kardati pangkumi. Insugal amin ni Solidat. Anya. Mas daho kami ngamin. Ta apay na umayumut utang kininanan yo. San ko na paikum kankwan at isweldo, papa? Dahito ti rumpan. Sayan no isugal na manan. Nasakit tinakam ko'y tinarambit na papa. Minamnam nga door no mi. Sa balimot gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, san mo nikan, tap nawan pagsugal na. Wen papa, siya kunta grocery. Ken niaya Maria ti makichanda. Rumbun lang, tap wag nakum ti asawam. Yaya, sikati mapanag grocery. Ha, shock, sir. Saan ko akatwan ni madam? Saanen? Gatang amin na masapsapul tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo liplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir? Itaman pa'y, basta tumpalam ti magak. Saan mo lait itadikwal tapag gata mo kinisulidad? Sikati mapanag grocery, kan makichanda. Nawatam, matompal, sir.
ita ka din ti ipapan ko. Nakapanas ka matiyaya, papanam hadi, ha? Kwa, puna ni selar na dahanu papanak. Mapanak pa'y kano ijiayan na. At dan sa pangibaunan da kanya, madam, kasta hadi, mapan ka hadi tu pisina na. Ha? Siguro, madam. San kan sama ta sigurado iti bagbagam. Kunam amapan kay tayan na, ita, di mo no papanam, kastoy na, madam, saan nga ijay unat tu pisina, ijarwar. Urayin siguro ijaruhar, saan nga ija unag, ma'am? Payasan asyak timbagada mapanikayan na. Payasika, jaka mo madam, damagan yun to anisar no apay, inin kavarudan, tapno makawid kadagus, saan kavagbaybayad. Matungpal madam, sige, inakod. Hello, sir. Aday bagak, anaday tayaya. Idi nga min agrobata kamapan iti grocery, di na magnibadam no papanak. Saan ko na inbaga mapanak iti grocery, tamangan ribaga na isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Ananarutin bagam. Imbagak na da pangibaunam kanyak, angam agtita pa itirwar ti opisinam, sir, nasayata montinaramit mo. Sana rumpa nagikamiti kwarta ni sulidate, tamangan numapan naman ni sugal. Hay, isuka di asya kun tinang tadanyo iti kwarta, sir, wanyaya. Insugal na namin hamin na kwarta mi iti bangko. Anya, kas pakadisa, ay unayan. San pa yan nagsweldo ni Gary mama, umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin menijabalay, saan mapagdanaga tiyo sa rinyo iti kusina. No makita ti asawam gawan da kita, isyuk ti makambo. Ha, anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi nagswil doon. Nyam din anitad kan katikwarta, paisukal mo ba't? Just kikakide. Di ka mapaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti may papaniti day tabahanag. Asino kumatipang ibagaan na. Iti ka di sa bahalay? Hagyaman ka, tadi na kakidahabel. Nusa bahalilaan, ang mga nutim mayap day tapos tisaw. Oy, imay kamatan di tayo pagkadalan, Dennis, mayap ka din tiriknam, winso sa et. Saan ang amudulak ti panagadal ko, takababain bat. Paisalangin na si Mestre, malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo mutlaangan, iti manwatawan. Inton makaturpos tayo, kasla na po nas tualing at tibanug tayo iti pagadalan, nang runa iti panagintayin tayo. Jay kunata nga rudan, arigat tayo muna, sakbay ti Balligi, at paisut ako nam, no awan ti rigat, awan mat ti Balligi. Amuma, idita mo, tasla nagbayad kung hawarayin ti panagturpos tayo. Api matan ako ng data. Gapo, tamabayad ti kina doktor. Ita, kaslaim posible, adandanin ti panagturpos tayo? Ha, nag-grocery ka, Maria. Para may salbulan sa matandag iti kinatgatap mo, data ti bilin ni sir, madam. Nagpagatang paya iti inkargak iti ref. Ayan nga rute na bati akwarta, ay insublik amin abaraya, madaham, daitang amin tibilin ni sir. Anya, sika talagang tipiaran na vaggatang kadagi ti masapsapul di ti balay, saan kung namin nga isugal, madam. Anya, ulitin matimbagam, ay, sorry, madam, anyat na ibagakon, ay nailabang kulaan, madam, saan ko magustuhan dito na dati panagsarsaritam si Maria, sorry manan, madam, dita kayo na, tama pa na payag dalus si Jeruar, saan na pay ngamin na nakadalus, itay, iso ang mapanak pay, madam, nato, but may saan takit din, saan ang mapalin tikastoy. Papanan nyo kadiadwan, mayat matiko huyugan nyo.
Mapan kami sa library, umay kakadimat. Saanan tatol unaya. Jay kalaingan iti klase tayo. Tas takadi, o sige nga ron. Mapan minaramidin ti assignment tayo sa library, at takati assignment tayo, anya subject. Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipat mat nagpayson. Ay, umayak mat ngarud, taramidak man. Narigatan no nababati grado. When kasano nangag sumakum laudi ka no nababati gradum, mas daaw kanto no may sak amakaawat iti pamadayaw into nagturpus tayo. Isu adinak iselman. Congratulations, gayam. Itapailaan, kablaawan kan. Pagkatatahawak ni Kathy, nalaing ti panagkita na iti bagina, bayam laeng, agarabapap jay tao, pagustuan ti kayim mo. Kasano ko maamagun ut na ti pamadahayaw ket nababamat ti maalan ano daig sa amin tayo, dayjay ti kunada apamadayaw iti arapaap. Kasano ko mamat dayjay? Makawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasanumat, mabalin na yamat, mabalin ka ni Katay. Nagsweldo kan san kati, wen nagsweldo akon. Pinag-grocery kan pinaggatan iti masapsapol iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati, apayadi mo intud kanya tasyak kumatin ang idipuf sito. Manuata wenas si katin ang nang tidat iti sweldo. Ita, siyak matin ti makam mo. Kasanu ngayon o damot kayat ko agatangan, ibagam ka na tagatangak. Awan matsigurong ti reklamom, di nakadinikan iti kwarta, jak kayat na sugal mo tinagbambanugat. No hayat mo tag sugal, buhod mo asapol ti sugal mo. Nalabos kamat, no di nakmalik kan iti kwarta, mapabasol na kadi. Sinayan mo ti urnong ta. Inibus mo iti sugal. Apayakas tati labdam, anya ti pariko. At adakit tinapalkan ni Gary ti katulong, nung siyat na asawa na, mapabasol mo kati ti asawa mo. Ang kunak na isugal mo ti kwarta, imbagat mata sa anak ko na agsugal, mama, epakita na balbaliw ka. Tapnog soble ti panagtaluk ti asawam kun ka. Anyaw taramita. Agarahamit ka iti nasayahat. Ti pagsaya tan ti pamilyam. Sana kasi ti sigo da kandayon karum wara mapaniti sugalan. Nagprigatawan kwarta na. May kawak na wana pulusigum kwa kwarta mama. Agsipo ta kwarta kanayo ti gambaw no ing kamati sugal. Iso alipata monti kwarta. Kan ti sugal. Mabalin ka dimot alipatan ti kwarta, kat iso ti kapatgan iti biyag mama. Rabiin barurok, in kamaturugan, dakas iti salun at mo te panagpuya. Masapulan na nato ti maalag, iti sumarunong examin mi. Para kanyak, anuwam tinanato apamadayaw, no maidahalit kamad. Iya. Madlaw ko. Kat napatagtan kati salunat ko. Nam ti pamadayaw amagunod ko. Napatpatag ti salun at nam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw. No na idalit kanto. Awan put sirbina. Sigyaya. Tumpalan ka. Maturugat. Tapno di ka unay matanagan. Wen nahunakon. Kapapat gan ti salun at isong aywanan. Kasanon, masan na siya ti makaalay ti pamadayaw, adon ti nagballigi na awan na gunut ta pamadayaw. Ngam adon ti nakagunut iti pamadayaw, nam awan dan dito'y abihag. Makalik na ni sulita iti pagnakaikawa. Gapo, tasanan yay kanilakay na iti kwarta. Baya masagabahal na ti matin haramit na. Sinayam na ti urnong da. Saan ka diya nalabas nudu saan?
Kasano nagbaliw, no sumuko ka tagos. Balagan ka. San mo ay kanitikwalta, tap nagbaliw. Tap no malipatan na tagsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunod ka, amapan naman ni sugal. Nuinik ka ma, kaslaim baun mon amapan manin agsugal. Laglagipem, dakkel tim paabat na, ornum da nagasawa, nyalasan ko ikikan. Masyanak lang namin no makita ka nakakaasiti laganda, ada may guman iti sugal no ikamiti kwarta. Bay am dita, tawan mo titakas ang mapasamak kankwana, pauray awan kwartana. Naturo ka din ni Dennis, when madam, apay ka di, ada ka di bagam kankwana, nang naguti saritaan yu itay. Apay akas jay timbagam, anya ka di timbaga kasan mo ang nagustuhan, madam, timbagam na awan serbi tipam madayaw. Madam, saan ka di anapatagkan kati salun ate anak mo? Ha? Apay kumasaan anapatag? Shakti na, yaya halal, yaya at nagpaisol. Iso akit kita kipagsayatan na, saan ka at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka diti pagayata amahagun o diti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalihit ni Dennis. Bastos ka katulong. Kaya't mo ka di kapapanawon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggen, tituloy tasarietay wita alawas anapalwan. Balligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, paray te radyo, ni Steph Mero, keneti direksyon, Virgie, patlay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken dayto inistasyon. Agyaman kami, iting kay panantarabay. Di napalabas, saan ang nainted ni Garit iswildo natin ni Solidad. Ket ni Maria lang ang nababaunan tinag grocery, kabayatan na, may atantarik na ni Dennis, iswanapanan iti pagadalan. Nagtutuloy tinalimot na apan ni Kati, iti kinalaing ni Dennis. Iti sa balya banir. Matamatari paso ni Dennis, iti imbaw ni Maria ang mapanmaturum daytoy. Nanagmat ni Solidad ti saritanda. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serietay wita halawas anapalwan. Balligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayata ka bakagun iti pagmadayaw, tapno pakaidayawam, madam, nga uray maidalit ni Dennis. No. Bastos ka katulong, kaya't mo ka di tapapanawan ka. O kailangan, madam, basta ay wanam anaimbad ti anak mo. Katulong kalaan, amo kipagsayatan ti anak ko. Among ka di, madam, jak kayat nagpuyat ni Dennis, tamang ano agulaw manan. Napataggan niya ti salunat na, ha, agim pakikan, pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay tagitagagalt mo, bastos day katulong. Pagawid akon, tadumat ita ti maalakas sukat na. Sana mabalin mama. Awan ti makartap ka ni Yaya Maria, ha? Di mo ko na naartapan na day katulong, iho? Mama, adu makayo iti pagrubanan kan posisyon di ti balay. Sikat inak, tat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day Yaya. Ja isakit? Namjak kaya tapumanaw. Anya ti makagapo. Apay ati mo kaya tapumanaw. Mama, nagbalinin na pasak ti biyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panangipatag na kanya.
Apay, asino ti kasulun mo? Bastos de jakatulum, papanawa kuma nam insakit kek dili denis, apay kuma papanawam tinasing patahatulum. Oray siyak, jakmat umanugot apapanawam niaya, apay kadiapat may sa andak, ibagamano na tibason na, apay apapanawam, bastos na rod, di na amu arespetuan kat syakti amu na. Ibagaman no kasano abinastus na kakunam. Sog-sog-sogan na ni Dennis asaanan naglepaso. Awan kanot serbiti pamadayaw. Ha, panakor kaman launad, mapanak launan itayan da mama. Kita, tawan ni Solidad. Kaya't ka makasarita yaya. Ano haritin na pasama? Iti matamake panaklipaso ni Sir Dennis iti rabi Imbaun ko amaturog tarabiin, gambin, jakayat nagpuyat, sir. Baita hadilayag. Imbaga ni Dennis nga mga nunababati maala na ite-examen da. Amangan kanunawan magunud na apamadayaw. Ket, imbaga hakanapat patag ti salunat na, gamtian yaman apamadayaw, sir. Iso anapan buktan naturog. Anya ti pakay na iga ni Solidad iti napasamag. Abaya nakapunto, nangag na nga mintim bagak, sir. Imay kat binamag na no apay kan wa imbagak ti kasjay. Anya matin sumbat mo. Imbagak, an napatpatag ti salun at ni Dennis. Tama iparit na rudag puyak ton kwa na. Iso aday jay, nagpuntot ni Madam. Itay bigat kapahingin may dito'y balay. Apay ade kapay lagawaid. Diyo kati kayak nagyanak pay dito'y balay, mama. Ne, nagapa kayo kati ita asawam. Itabad pay, pat may sanda kit dinidyo balay. Napatpatag de dya atulong absyak. Imposible da ita. Adala siguro saan niya wanag kinawatan nagasawa, iti papanawak ni Maria, ingawid da. Iti siya tipin manaw tay mayak dito'y, di dakpulos ingawid. Namparam kumamang papanaw iti yaya ni Dennis, manipod oben, di makal namin tiwulo na mama, nagtobo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Amok ni Maria. Pati katita kayo, kak dayjay ayaya ti ayunan nyo. Saan bahag niya iti kasta? Ngam adala siguro sanyo ang nagkinawatan. Anya haditi nagpasugnudan ni Solidad baro, jak manamukin kwa na papa. San minem palubo sa papanawin na ni Yaya Maria. Dayjay lang met papa. Unay lakit din ni Solidad, kaslaubi nagpampanunot. No kaya tatagyan diti balayo, bayan tayo pay papa. San kumata pinapanaw? Agawit no hayat na. Amuna matitala nagsubli. Wen. Makhamiris tumatla siguro. Nasayat matumahamiris papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Kan sana hayat ni Dennis apumanaw ti yaya na. Napan kayon samot ijay palay papa. Wen. A group-rubwet ng iti agama, itay napanak. Di daka di dinamag. San mat? Di namag kunwa apay manaw ka. Kat kunamat mi gari, di nakakanumat pinapanaw. Sanak nagawid, aging ka di nakumay sukunan, kasanu di nakaumay sukunan. Saan kakatin nga gawid? Saan papa? Di dito yapon palay nagnaid. No di mo kaya ti agawid. Tulungam marut ni mama miti trabaho diti balay. Agluto, agdalus ken aglaba. Anya? O madani men intimidde miksam tayo. Itapilan, rugyakon tagripaso. Masapul asyakti kana 20 mile ikites. Kana ayun akmet ni agripaso. Gamastan kula tamar tapantikin nala ini Dennis. Nala ina talaga. Na iranalain mo't na itikalabos kat basit tinala, ngam ikari, dayti sumaruno, syakton ti kanatuan.
Isagana marutay blowout mo, ilibre na hamidya kantin. Keslajay aramida ni Dennis, no avtap iti test wano quiz. Day talaga yan, chicken fiddler the guitar. Talaga mata. Apri ngawan pala ni Dennis. Apri ka di ano awan ni Dennis, kit napalalo adanag no. Dagiti kalabas nawan kapay. Adajay kalat nga gabsent oray madamati test. Kapay. Itaray day hospital. Paday jay ngamin sakit na. Ay, kaasim. Barok, di ka hadipay mapanditse pagadalan. Papanako niya, insapagkulan kinag-advance review. At talamin report mi J-School. Anya ka diti kayat mo nga isagana ka meriendam to. Sana niya, mga natulangan ni J-Kantin ti pagadalan. Kasta ka di barok? Anggam, litli kam dagiti maiparit akan laglagi pum kumadayta. Danap mulakin dinaya, yaya. Pandaanak amin ngay parit mo. Ay, san asyak ti mangiparit, ti doktor mo. Iso amasapol na tumpal ka. Unyaya, agtumpalak. Onak no san ka manen nga umay? Nag-advance review ok namin. Para iti manay a report tayo. Hay? Ita ka din di pa nag-report tayo. Unmat, imbaga ni sir iti last meeting. Sigurado asika narut manen tinakasagana mag-report. Ay, nalipat. Data aliput. Saan ang nag-review? Saan ka nakasagana? Ni Manyarudan Dennis atikas la professor ijasamo. Isagana tamati questions ta. Isagana kon kiado anarigata questions ko. Sige. Intun masumbatak ti saludsudyo. Agsaludsudak na ka na kayo. Delikado arut na basta. Amangat namang tad kamatiti question ajak masumbatan. Apaya ka na yun mo kitaon deta silpun bosulitad. Pidutam sa intud kwanitis syom. Kit-kita na road no da text ni Kari. Talaga maawan mama. Awagam Wino sika timang text. Good kwa na. Awan mo't naruglod ko. Samaysa. Apaya siya mo na hag-text kun kwa na. Nahalalhan na iti swerte na. Apaya sika hapay tinapanakal. Kat sika lang arud ang tinakabasol. Lagsoriak mo ten kun kwa na. Mabali na nagsuri ka. No, tisakit tinakam ngayon pa'y mo kunkwana. San amaagasan iti panagsuri laeng. Dakal na binakwa tatimpo ko mo gapu iti bisyom. Kastigayam ti madingay dun ti mati apisyo. Ita hadilaan ama panunot purayta, katbakbakatan kan. Amon kumadayta, no nanakam ka. Awan mo't misulitad. Napanan na kadi, napansiguro nag-load. Di mbahawat iti pag-load na, tanabay kanuasan ang naludat, cellphone na. San na tanay di madjungan manintin na panan na. Makamun ano di madjungan manintin ang ipanan na itintad ko abasita kwarta. No itay pa apimano ang napan nag-load, at tahuman. Malaksid, no nakitumtum-tumpay dita. Ay, sad lang at kamalya ba paniti madjugan. Sayang lang gaintad ko apaglud na kuma. Mamwag tulay na madjungan tinagpuruman na. Pagsasawa ka talaga. Isong hainik ka, takunana, na awagan na ni kaharay. Kaya't ko kuma, nor no sandatilin nangunda. Kaplangan ka din, his. Good performance ka ko na ni sir. Nalipatak tumik namin day ta report. May sa ako mamit ating mother ang nag-report. Masigurado ka na mato ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika ka nuti ka mayatan iti report na nasumbatan pa amin asaludsudakan ka. Kahit sapay kuma. Tayin tun madanon ti panagturpos tayo kat nasalunatak pa'y. Kasano ka ti pinagrik nam ita?
Badi ka di manen? Saan mat? Nam santay ng ammo, dali ti mapasama kiti masungat. Sabagay, santay at nel dali ti pasama. Isnam altalag payo kumaiti ka asi ti apo. Nalipay ka matasimang papa. San kwa sinukon ni mama medyo balay talolom. Tabarang agbaliw. Nadama ko anapan ka numanen e madjo maniti halman. Inikam ka di ti pagsugal na. San? Jaka mo nung nangalaw na itin sugal na. Inikanda na tayo. Mapanak pagpasya vijayan dalolo, kalpasan ti klasek. Ano te ramita mi jay iho. Inaklag pasyar papa. San mo sukunin tinam. Bayam na gani jay, tabarin agnakam. Dim mawat ka kodam itipaglod mo. Nam sabaliti na panam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no maduti kwarta. At damutan na abak mama. Ay, talaga nawad manak nakambao. Naigumon ka neti sugal. Ay, bim mabayad ka manugal. Kunak anusan ama ay di ka nagrason pay. O resyak na inamlukwam. Ay sinalbag ka kiday. Manumutlan de jengaisan ka na dumaw dawat tanyak iti kwarta. Tatalaga di kan tonikan. Agyaman na, daw may nakmutla sukunen ang iho. Sukunen? Inmayak, tay pakamukan ka ang nagunot ni Papa. Taapay kan wanapan ka manan nakisugal. Ha? Kasanua mo na napanak nakisugal? Napanak lang na buya. Sa anak nakisugal. Sa nakas dati nakadanong ka ni Papa. Nakimadyong ka, katnawa ka kano. Asino ti salawasaw anang idanon day taka ni Papam. Saan ko na dinamag? Apay namin anapan ka man nakisugal. Kung akbanda no may naksukunan. Saan matgayam. Tamadi at damat tinsambay mo. Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam. Di riwayan at enggen. Ti pagkibusan. Tesarietay wita lawas anapalwan. Balligi. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para itiradyo ni Steph Mero. Keniti direksyon. Virgie Patlay. Musika dan computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kendato ing estasyon. Abyaman kami, iting kay panantarabay. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, te seryetay wita alawas anapalwan. Balligi. Dito idrama tayo, ti Masakbayan hoyot. Mama, san ko na dinamag? Duasino tinanidanon ka ni Papa. Apay namin anapan ka man nakisugal. Kunak mano may naksukunan. San mat, tamadi at damat din sanbay mo. Mama, ikagkaguma kya Balligi, paray tinasayata Masakbayan. Anam, sika, sabalit ikagkagumaam. Dadani ka hadimatlaan na turpus iho? No ipalubos ti apo, Mama. Sapay kuma, tawan tuban hiti panekturpus ko. Adan tumatlan min anak ko adoktor. Mama, salb na ganyu kumantiag sugala. Nakasawang ka din ni Mamahan, Barok. Unyaya, namnaman na amapan kusukunen. Apay adi mo sinukun. Imbaga ni Papa, nawan ng papanaw kunkwana. Iswa makamumutan na gawit no kayat na. Ay, kasanood no agur uray iti mapanmangso kun kunkwana. Huh? Saan no takayat ni Papa mapansukunan? Ay, nasakit nga bitinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanhaw. Baranan wag kapyadan tunutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basik matabanag ti sanda na kinaawatan. Dakkel kan wakantidad,
Ti impaabak ni mamay ti sukal. Ay, kunak no basit lahaan. Takasta ngamin timbagan ni mamam, baro. Di muka ti fay malagip ti agawit, ket humadanin ti panagtulpos ni Dennis. Di naklata umay sukunan ni Gary, Papa, san wanam naman? San ka kumaamakipin na tangken, tas sikata yan tibidot? Sika ka di tinamibaga anapanak manen nakisugal, Papa? Nakitam ka diyan apanak itibalayo. Adu ti tao amabali na mahaydano ni ti asawam. Asino ta de jasiping ti dilana? Amumati ta tao. Nalaing dana gitanon. Ketop na wani danon de ti asawam. San ka nagar arami di ti may kaniwas? Nagatungamin ti tao aman nakibiyan. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyan. Iswa kasaya atan ti lumiklik. No amumadakas. San mo naramiden? Sika manente mapana grocery ken makichenda, Yaya Maria. Ay, sir. Dio kadikayat na agawi den ni madam ditoy, adakin kwa na reta. San kumatapi na pano. Ay amang nur urayan na hayo amang su kun kwa na, no siyak tinakabasol. Nabayag daytag pat nagajak mapansuhonen. Ngamiso matinakamali. Ang demot la agawi dun, sir. No suhunek, amang anot panakal. Ket sana marik nakagurak ti panagsugal na. Ay, at dangarud kadahayo amang urnus iti amin, sir. Ay, amuyo, panagrik nakad, siyak sa ti makagapu no apay apim manaw. Ngimsan na ingkalintigan ti panangpapanaw na kinkangawan mo't basul mo. Ay, san kumat siguro apakabasulan, ti pananghiyalikakak iti salun at ni Sir Dennis, saan ka di, sir? Husto lang tinaramit mo, Yaya Maria. Apoy adjak na panunot adakos. At dagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno da pagpunak. No mahabakak, inak tumat latubusan. Mayahat tinapanunot ko. Mapanak iti ponsyap. Inak isal dati sing-sing ko. Inak nakita ni Sulidat nga ta diti kalsada. Nakita ka naggapo dita ponsyap iti sidag. Ay, inak agdamag iti ponsyap. Doan niya tinaramit na ichay. Sinalpag, insalda na ti wedding ring mi. Tubusek ti sing-sing. San ko na urayan titaning na. Awagak ni mamay. Paalaan na ti resibo kini Solidad. Hello mamay. Mabalin ka din umay kayo diti balay? Habay ka day. At ka di parikot barog. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone mamay. Umay kayo kumaditi balay, parikot ka di day ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala darod, ubayaf bita. Abay, awad ka di trabahom ita. Imper ko pa lang ti opisina iti assistant ko, mamay. Urayan kayo, ay sige. Agrubotak ta umayak. Agyamanak, mamay. Upanam ta grubrubot ka. Imawag ni Gary, adakadu importante apagsaritaan may. Anyo ngay data, mamwak nagsarita kami, isumurda mapahanak ichibalayda. Kaslad da sabalin agpagparik na hanyak. Anya ngay data nagpagparik na kudka, tsak mawatan teriknak. Kaslad da pahatanaga tsaka mo, na mga nupuyat mula data. Ay, inka ka maturugawn. Puyat kung atanak by soday toy. Kaslasan mo't tikunak. Inka ka ginadahan. Nasay saya at no aginada ka.
Imbag tanakasan pa tayo, mama. Importante ti pagsaripan tayo. Anya kadida itahandak. Nakita ta nagkapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko tina magitimpliado ijayin o niya tinaramit na. Ket insulta na ti wedding ring mi. Anya, ne. Pa nga insulta na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Isungain salta na ti wedding ring na. Ay, sayang, tisingseg no saan amatubos. Talaga sayan, DJ. Mama, saan anapataggan kwa natin sagot kwa sing-sing? Inda kita ang teresibo, ta sigurado na da itipag na, katsa kon ti magtubos. At da kanigyanak mo, talaga ako ranti pa nagpampanunot na. Anya haditi na ramit na. Agasam ta nakita ni Garya naggapoy ipod shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramit na inchay. Insal da nakahayam ti wedding rin na. Anya. Ay unay lakit din. Isugayam nawan manenditi balay. Anya klase ti pa nagpampanunot na dahin kwa na. Nakola pa na talaga ti utuk na. Di na namutera na midin na, gapo iti bisyo na. Hastan sa ti tao matabisyo na. Di nan makita ti pagsayatan na. Kasari tam itinalapat no sumangpad. Anya ka ti tibag na iti kalmadaya. Jak nakita no anya tibag na. Inka kita ni ti salad na. Amanan wa dayjay. Oh, at tu iti resibo. Iti panangisalta na iti sing-sing na. Alal tayo naktubosan, kababain ka ni Garay. Anya na ti aramitan tayo tiyanak ta. Kasano may kat na tibisyo na. Ay, saan na sinong kon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Nyamin salta na kat nga rutin na patagabahanag. Dayta kat insulto iti biyan ni Garay. Agparang asana na patagdising-sing kunkwana. Isang garuda siya kon timang tubos ta nakababaid ka ni Garay. Unay kat namin ang tiyanak ta. Talaga saan na paya maliklikan ti panagsugal na. Tandani tayo nagturpos, when kit si kanto ni Doktora Soset, kit siya tumata ni Doktora Chati, kit ni Dennis. Dr. Dennis naon day ti panaguray tayo iti panagturpos tayo, itan madano nen. Iti unto ti naondaya panaganos, dumtang ti Balligi, unyag paiso, nagananos tayo iti manu atawan, itan apitan tayo ti Balligi. Ket day ta Balligi, iso ti pagsamakadan tayo iti Masakbayan, mapanak ti ijay abroad, ijayak nagtrabaho. Saan mo kaya kahit di tayo pagilian tayo? Basit ti sapol dito'y. Imbag ijay abroad, tadakay ti sapol. Kasano nga'y barok, agturpos ka, hanggang di pa'y nagawid ni mamam. Ay, unaw gaya. Amo namat. No sana sumampet. At da kayo mo't ka ni papa. Hanggang rumben gata humani mamam. Saan ka di? Wun kumayaya. Namsan na kayat ni papasukunen. Sumanput kanunu kayat na. Naragsak ka hadi, no adda ni mamam. Kumaa, tapno naragsak tayo amin iti panagpurpos ko. Rumbang laang barok. Ninab naman ni mamam na dapambadayaw amagunud mo iti panagturpos mo. Sanda na imbagay di pagadalan, no adawad mi. Ta surprise akano. Mabalin ka di na isagot mo iti anak mo na graduari ti kinado, puro ti pa nagbalbalyo mo. Ha? May santo na doktor ti anak ko, papa. Sigurado na ibain na ka. Gapu iti kinamanugal mo. Kasta mata, papa. Masigurado data. Agbaligi ti anak mo. Niyum sika na inana. Di mo pala na isa dentit bisyom. Kaya't ko mo ti umatender iti graduation ti anak ko, papa.
Di daknak binagaan, makumikum day jay. San ka humanhag pa importante? Sikatu masideg. Mabain nakagawid papa. Amahan ogungat ni gari. Gapuiti na ramid ko panangisal day ti wedding ring me. Agkit daw kayo ti pamakawan. Sikati nakabasol. Iswas sika ti agbakum baba. Apay na may katiti balay da papa. Sika katulu. Madam. Saan da nga amu nga imayahak. Nasaw nga miti sardenis ang naragsakano no adaka iti graduation na. Ha? Apay sumimbaga na day taken ka, when madam. Iso nga agawid kayo kumahan, kasado no gumat ni Gary, tikunana, di nakakanumot pinapanaw, nalawa hanutirwangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta, when madam, no man agungat ni sir. Agkid daw ka iti pamakawan, kata sigurado, awatan na ka. Nagsingput ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapana iti pagadalanda, when madam, umunak na rudahan. Mangisaganak na bin para iti graduation na. Nablawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Ako, kablawan ka, ihu. Di nakpinay. Ti isagot kukan ka. Katipan at balbaliw ko. Kubrudyo. Ikari, abaliwakun. Ebit, tapno maibagayap na ina. Ti may santun a doktor. Nog paiso day tanim bagam. Ti pamilya tayon ti karagsakan. Maramit mo kadi, sulitan, ikarik dari, kutpakawanan na kuma. Sana na maulit ti mating aramit ko. Ikatagon ti bisyo. O tata, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ako na kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligi ka. Agpapicture tayo man yarud amin. Agbaltan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo ita lawasan apolwan. Balligi, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero, Kennedy Direksyon, Virgie Patlay, Musika, kan Computer Recording Technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, ETDZWD 540, ken datawing estasyon, at yaman kami, itingkay panang tarabay.